Patala Fatilo Samoa Entertainment TV, fa umone po mai asunga lue, usimai fa fonga ya tamua, ole nei po ya po. Ua mai ai nei por kala me fa aso, le sanga lue so tau awai mtanga luenga SS ole malo. Patasima le officer faila tu telefono au fai tu la fono. E so ani suis fono ilo la tu sile fia, ifa anga solonga le fausia ino tu la fono mtaul mga fa palemene. Sa fa tau taia mai la so suluiva le so lua ma Sene Septema. Sa te tau na fa tau nuu ile amatanga ol paya inga taitasi. Ai peitai sa tolo po ono vavao le COVID. Ol por kalame mo suis fono umol palemene. Ita ulumanga sa fa te pai suis fono. Ile fa nga solongo tu la fono. Mata fa yo komiti fa palemene. Ta ulumanga fa palemene matiute mga ruenga tau ave. Aisi tu tino le malo. E fa so tai mal palemene. Sau no le fionga le fofita laili o pali ita e musipau. O le sini au tuol nei fofuanga sta penanga mo fa moimuenga. E fe so aniai i suis fono fo. A o se toi fa manatu i suis fono o toi pale mai. Ia la tau tapinanga. Mo le fa atinoina o la tau matafa yo i tau ave. Fa suis fono le pale mene. Sau no fo ilio. O le naunau ta inga ia lava le sile fia o suis fono le pale mene. I awala mo miem tal fia ngai fa upenga inai. Ala tau ta penanga uma, mo le wha atinoina o tiute wha asuiusu. Ngo o tunei i le tulafono, le mata upu wa matai o le fiuanga samalai ulu savai. O le ongaunga o le wha le tonu ma le FSS a ingai tutonu le nuu, na i wai ina whaia wha asalanga ma wha tete a aise vaenga o matai. O le solus fuluiva o masina le nei, e wala a wai le mata upu le official wha amsinonga i tua sivi, mo se feilua inga. Salem fai untal no au ili mai le fio ya patele pio ngalmalmana o le sui epikopo o polu ina o tato fsilingia le mta upulea ona fapea na ole archbishop e mafai ona talanoa le mta upu peitai na ia fa maunia mai o le mea lava tau le loto i fale e le o le kale sia o le la tau lava loto i fale le vafa e ainga ai wanini mai ai male lotu ai o lo tatia ai se i fa amoe le toa. I wha maunga o i tonu i le ala tele lea na tau nuu iai le lotu. Mai o lo ta pena mo le lotu wha manatu peitai. O wha maunia mai fo ele fionga pa tele pio. O ava ese pa tele mai le nuu o samalai ulu. Taimine wa no fo le fionga i pa tele i tutonu le nuu o maunga. Ai o le tala mai tutonu le nuu. O le songa fua so sulu o se tema. Na whai ai le fono. Ma wha asala ai le ti akono ya vai fale se pikio. O mori mawina mai foi, o le mta upu lava lea wa leva, sa ta o fili ti akono e aua le toi whaia le lotu i lona fale. Ai sa wha awa lava ma wha solo ina tau sangaina le fionga le patele, mo sa la tau mesi sa. Mai sa wha pena i lava o na whai, ina ua tau sanga le tui sa sa e o le kale sia. O whaisi whainga tau na wha awa le tongi o le pasi e o ane ai ile mesi sa, ina e balus fulta la lava i le sa. E tail na whainga sa alua i lava ma le fia iloa, se vaenga o le aulotu ma le ai iloa se whelangolango mai na tue maua. O le mea watupu e pe ona mole mawina le tātou paanga o tā fiel suafa, ona o le popole i whaasalanga le nu. O momoli e leisi suafa o le au hainga lava le mata upu le le fono le nu. O le asonga fuas fulu o se tema, ia ma whaasala i lol ti akono i le toru se fulu au matua. O le mata upu le i le tau o feo inga, na whaia i lava le misa sa i le pito i sa sae, ai a fio i ai pātele i a strofi. Ma tonu ai fo i a whai lava le au lotu i leisi pito nuu, ai tasi lava le matanga ruenga, paul esenga o le taimi o misa sa. Peitai, wa mawai le FSS inga i le vāo matai o le ainga, o leisi o le taitei fono, ai o leisi o le ti akono le kalesia. Ma o le mata upu ilu mo le nuu, ma whaasala i lo le ti akono e whainga nuu. E eilis foi matai o le nuu lava o whaasala foi, e a fua mai le mata upu lava le pe ona moli mawina mai. O le strofi o le vai ostonei na o atuai o fionga i sui epikopo, o upolu masavai i samalai ulu. O le asotonu foi lea na taunu waile tala lei, i le sili el selau fitus fulu tausanga watua nai. I malai tele mga afuanga, ma whaapa i ai le au lotu le na whaia i sasai, ma whaaingo ai, o Maria le tina o puapuanga. Sa osi le mesa sa e whapa i ai au lotu i sa sai. Peitai, o le stronu le ua fo i sui epikopo, ma fio fo i patele, a e tu wane le to o le nuu, e tafi le ti akono ya vai fale se pekio,
ma lona au ainga ma le nuu. Na longo le pule le mtanga luenga ma le tamao le pule anga il faale tonu wa tupu. Ma val au li ai loa le fionga ya patele e a fio i maunga e tausi maunga. Ai anu le ti akono ilona ainga. O e kalesia ia i samalai ulu ma maunga sa tasi lava le patele na ia tausia. Ai taluai wa ave sea mai le eukalasikia ma le malu malu samalai ulu. Ma avatu le fionga patele i maunga. Wa le ai foi ma se lotu wa le kalesia i le nuu lea. O le taunu unga o le whaatununga mai lunga. Mori mawina mai le tātou pa anga i le ala tele. Le talia ma le fia le kalesia i maunga. O le fionga ia patele ma ua whai ai ngā aduenga wha mama i le maoto le ti akono a maunga ua ofuane mo patele. I whaasolonga mai tausanga ua tua nai. Wha mawina e le o le taimi mua mua le ufa le tono e se whai lotu i le nu o samalai ulu. Mai tawina e ono isi e kalesia ua wha atu i tono le fioanga. Ai, o le mta upule i le vao ti akono mo ona au ainga i le nuu. O atua i nei i le tulafono po le whaamsinonga i tua sivi. La solo surival masina nei vala a waili la tau whelo inga i le ofisa o whaamsinonga i Savai. Ua savali vale tuna il sul 5 ofisa whaapitoa wa tatala mo fono whaatono i tu malo. E peo na pāti pati ai fo i le tu malo te lo vai maunga wha. Le tala alo i ai o lona ofisa le whala o ngai vai mea i le asafura i le vai a sonei. Le tu malo leo vai maunga wha sili e lua se fulo na pitonu. E au fi ai ma le fiu anga wapia. Pe tai, e le sauninga na moli mawina e le tele o tinam te mai tai o le tu malo. O atangia le tau la mua ai le whaafsenga ina ofisa. Sau noa whaapitoa ai le fiunga le whaipule o le minister o leo leo mwhalpuipui le sunga whawalo le whau Harry Schuster e whaafitai le komiti ma le au langolango. O talwhea ngai o le ton o le fuafuanga le almalo. E leo tau pule atu i le ofisa le whunga whare lima le taile me tupui wale alupu a le pata vai mo. Le lau tu atu ai tau a whai o tauton o le lei o le whare tau. Pa unga ya tatou ia nuku mai tuma. Whainga ala o whai me tauana whai o tauton whaatino o tu. Li tu ila se mele o le to mumu whape men maro. Whare tonu maro o na lele a mesi tupe whai mea mo te mawhawhau. O tatou ala ni ma leo whamen maro. Patu le te maa ainga whai o tonu le patina ino tonu i alum whanau. Ia whape hoi pokalame mo le tatou mo le o le tu malo. Ia tato masani wale o langa e pokalame fo ile successful ai e so se mea tau amata e fo ile mea fale tonu le finangalo le tua matangofia e successful ai fo mea fale tonu o pole e o ngā le fale tonu e to ia o ile fale linga tili o le poka wa sa 1 million na le tau sa o pa 1 mea tato pa lo toi fast sa wale 1 million na le 5,000 e mari soi 5,000 me na tatoi ai tu watu to pa tino la to kokla le masa sa ya uia le masa sa lus fulo no tatu dalal fanga mavaya pia ma pitun lus fulo ya afa no mera hoila fa io o le tangata ro a fion papa au tono le tatu tu malo ele la lo sul di maf ia faftaia malo mo milionale o ai ilisi to wa to palota vol mato tu malo fas o to lis fenga pa ia wa pe fa tolu mato nga le fes ke le ngome ba tu falata fa si la ti mato na sta sanga tu lu malo fioma le mista le sunga tonu u mai le pitonu o tu fui opa le ana fai masui o komiti ma le au palota e sau noa ile tala nga wenga a tu fa tasi ia le au te lenga o le tupe ma tu mai e se lau tau suma lua e se mai te tonu le offset mai pe babai e se mai ma le lua se lau afe o le tau atoa ma le whaatino ino le ngā luenga wa tau sila ma la tau mai mo aile nei tai au e se lau ma le iwa afe iwa se lau valu se furutala lima su Sene se lau ma le iwa afe iwa se lau valu se furutala lima su Sene wa uma na tape naina ia mo le sila le tatou matanga luenga o tinama tai matamai tai wa uma na tape naina uma li siki me uma wa iai fo ia le oreta fa penana siaki uma ai le yo atu le lipoti i le tatou matanga luenga o le naunau tainga
ina ia manino mamala malama ai mai se ia lei le ofisa tututonu e a fifio mai ai le tumalo vai maunga fa a wale fa atino ino lato poloket ya mangaluenga wale atina eina o le tato tumalo. O fono fatonu ua o le isile a wale au mai fa sia ia nganga o tangata o tumalo e atina e o lato ainga e pe ona sauno ia ilu lato minsta petai. Sauno fo il minsta o tinam tamai tai manga fsotai leota laki sio. O ngā whamat polkalame le nei o le miliona tā la ina ufisingi e tustala. E le tau mate o atu le masina o te sema. O iei tu malo u wha amatu o tu iei la tau tai miliona. Ai o tupe ia o lo wha ngā o iei ofisa. Lea na ave mua i tu malo le lua se la wafe tala. Mo le fausia o le ofisa ma tongi ei au whai ngā ruenga. E to tolu o le ofisa. Ai o komisia komiti. Pa Samoa Entertainment TV. Mata mua fai ungol nei vai asa toi fei loi fo ile vai asa fo le alo fo le tua ai fa asoi fo